Jali bachai ye sige koi February last week tagi na March first week swai da habi tara koi gi governor gi notice am khak da koi gi license se bot tampak amadi chingi mafam sing dagi koi gi loan ya da na pari ba license koi gi lokhalak na ba pikhalak na ba surrender dong na ba gi wafam koi gi phongdo ki ba lei ba matam da koi gi tampak ki side gi de habi tara koi gi license se koi gi first timer da koi surrender to gi pot se license na ba gi pot se koi mayam asdum ubi kre but aduga hauzik lei ba se matam dagi hauzik fawda dum gang na raga lai ba se koi gi chingi mafam sing dagi di lai surrender to bu su lai te mo koi side gi su surrender to we ha ba wafam so koi gi yamna bo in statement se phongdo ki ba lai ba ni aduga makhoi gi mathak ta su comic operation tar kan koi khulai fagat pagi pau se azumak ita ta da ba aduga tampa ki mafam sing dagi di ngasi fawda koi gi nom kang da na ha ba tare khulai sing fagat pagi comic operation to bagi tongan tongan be district sing sta damak tawra gai ngasi mak ta so koi paper da thengna ja ba se koi gi tampa ki mafam sing dagi ha ba tare koi gi nomai ngarang mak ta da koi 90 koi khulai si yam ba khulai sing ja fagat ki bagi port amkhak manipur police ki side gi phongdorok pa ha ba tare masida hauze fawda koi nomai se 1000 abak koi fagat pangam ha bagi port amkhak lai mata se laksani ba se koi gi side animal sida koi gi chaf mana ba mi yeng se yeng jabara ha bagi sang na dum hangaga lai ba question je dumak makhata na hang ba ya bagi port amkhak la po ja gamai thami ni sai matang se masigi khulai fagat pe matang je akoi na yamna ka hena Canada kulai kyam lai rim noi se hoina chap chaba khang ngam maroi ba hoi koina pam ji di khulai phagat pe sine aduga sugi laiba keno se hoi keno se sugi agreement de laiba militant sing se moi counting amadi moi movement aduga moi de laiba arms and ammunition gi report se ani je chapmana na paraga chatkada matter mo oi bne maram di kaino gana ahoi gi Imphal Valley de suspension of operation gum da laiba arm group amata laite ba except to one party huji lai se ko except to one party who is under peace talk with the government of India ko aduga NSNI ma ko atopadi to ko laite ba aduna ahoi gi di arms and emoji ahoi gi prajana kai gumba ahoi lan manung sida ahoi sana isa protect tawna ba khulai je loksal laga lot pa matam da common people gi manak ta lai ge do ni na masi lokhat pada yam lai ba thaw am we wari bo ko mam de ko sida pistol ka de kem nung garim leite anam dai kem leite only usigi pistol ta lai ba group ma je moi khak ta gi ne lai se ko aduna hajik se akoi na yeng do si kai no ga na chingi khulai lokhat pada matam changi se ade moi na akoi na just brief report ama akoi kano gi kamuna akoi CSO sing da thamak bana daga home department na thamak bada more than 3000 thahum among da 3000 arms and ammunition arms usi lokot ka da lady and hai adu moi 3000 arms se ngasai gi kana gi de lei no ching de lei ra tam di lei adu gi exact report di kanam ta da kano to so cast to bana ta public ta haidor pa lei te khabar du mai du ne ba aduna Belly the level Kulai local the Karadum line at the Chingi the Kaluga, Chingi Ludojina, Maramse Kainoaganda, Kulaising Sekayumba, Sukem the deposit or Tamgita, Maduda, Sukem the deposit or Gadakale, Matam the Sumputo, some Kapak Poeta, Madu, Masagi, NI and CBI and the Sugi monitoring committee, Akoi states we are Nis the Go. Yes, Sigi monitoring committees in Assam Rifle State, Home near the Gikanano Center. Ministry of Home Gimiga Moina monitoring committee Malaysia Moigi report of Kulai Pagaling as the Putoga Ulapom Sangi Boko Aluga Rai Karigumba Aziki Ching the Sumar with the part of the huge quantity the Pavangam the way one ever like yes. Ada I was a high to never Chingi the Kulai Lot from Jam Line Sugi came Manung the engine give it Su came to the Modi Amuka Changa verify Toga Highway up they once Kanona monitoring committee do not chalaga moi khulai machine kya lege mi kya lege yeng matam da khoi khulai machine do senior na hai na ige matam da adu gi khulai sing do dum ngasai gi kano da load pada yam live report mo oi do ne mo ko do khoi de mo adu ba ngasai gi kaya ni kem nung ma de gi ngasai gi kano operation gum suspension of operation gum kem lai tab ni na khoi de individual ngasai gi individual mi sing natraga Lautoga Maduda, when I looked over the Tongi, never Zagado, Adu the Lola Gadum Lave in Maduda, recovered over each other, so many head boy and Ryan Kalego. Togo, Hoina Pamidi, Azagi, Chingi, Chinda Ladiba, Kulai, Lokapaki Chang, Kulai Pagapaki Changze, Masi comparatively money have say go men Ulapama Sange. Ulakato is a Kamina, Iwakan, the Kamai Ulakato Naganda, Sugi monitoring committee to report say, Karatoina, Heidi Hana, Tahum, the Moy.
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯦ ꯊꯥ 3 ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯞꯇꯥ 2 3 ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯄꯤꯁ ꯄꯣꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅꯒ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯀꯦꯝ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯦꯝ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁꯤꯐ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯦꯝ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯅꯣ ꯑꯦꯃꯨꯅꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯚꯤ आर्म क्या ले है वैसे मोइना रिपोर्ट गवर्नमेंट पब्लिक फ्लाश तौबीगदबनी मसी इंटरनल रिपोर्ट ओइना लोलगा थंबगी दरकार केसु ओइदब्राइन खल्लेबा मरमदि कॉन्फ्लिक्ट लेबा मतमनिना मोइगी पिस्टोक से नियम जुमना तौरी है पोतो नत्रगा मोइगी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से नियम जुमना तौरी है पोतो नेबा येंगिंगी से को अदुदा ngसाइगी हजिकी पोची अदुमाइना उलक्त्रगदी अखोइना पब्लिक की वखलोन दको ngसाइगी वैली दना खुलाइजी याम लोखले अदुगा चिंगदना खितंग लोखले याबगी चपचावा अखोइदा अदुगुम वखलोन दो हंजन हंजन लेगनी ना इस माइन थमजगे ओके एम्पसन थबिख्रे अखोइगी अरोइबदा